bangakhalali kwakulama warriors already ayesephikwe for i-national team. So thina sasifaka ku-stand by ukuthi njobana ezayile kwakule ebhola. So thina sabona ukuthi no man akuyenzi ukuthi ungadlalwa leyo cup i-game ngoba iqhakathekile yenza ukuthi lizwe lisuspend. So thina sabe si-volunteer ukuthi sinjani siyemelilizwe sahamba sibili sibaningi osamachuo gift lunga umzondo yakatha sihamba sami ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe inganjani ingabhani. So la uyakutshengisela uthando ukuthi hayi ilizwe lakho linganjani lingabhani. So sihamba sakwanisa ukuthi sirepresent ilizwe. Kwakusesabisa ngoba kodwa but satshelwa ngama-doctors nalawo umuntu okuthiwa nguNiki udoktor wamani we-national team but hayi no i-ebola ibamba umuntu uyabihlanganela abantu abakhona ngale Zaire. So thina sathi sasuka lapha from China i-charter plane sasuka sakhona ngale azange sithintane nomuntu sabonga ufika safikile ground silokudla kwethu silamanzi ethu safika sadlala awuzamele problem siqeda ukudlala sasangena from China sasaphenduka.